Pero suyunchispi kay Amazonia ukayali uhupi imatataq tariwaq. Yachanayki mana yunkataqa comunllata imaynallataq saykuruwaqchu mana puriwaq hina urqukunapi hinachu kay llaqtakunapi hinachu tranquilochu puriwaq. Aswanpas kay yunka uhupiqa sasataya purikunki. Hinaspas desde 400 kilómetros karumanta pacha rikukushan huk urqucha. Chay urquchan kay Egipto llaqtapi pirámide ninku anchina formapi sayachkan kay yunka chawpi uhupi. Mana runa atillachu chayananpaq aswanpas sasachayanaya. Ichaqa ninkun chay urquchas kashan 850 metros nisqa kunu formachapi. Chaymi kay yunka uhupi ukayali llaqtapi. Imaymanatan kay Perú suyunchis pitarinchis tararanki Choqquirao, Machu Picchu, Vilcabamba kanmi hayna imaymana construcción nisqakuna ruwasqanku inkakuna manara inkakuna chayamusqanpi ruwasqanku kasaña. Ichaqa kaypi huk apu kallanta kay yunka uhupi sasachayana sasarikun sasatan chayman wicharuwaq mana wichawaqchu sasatapunia. Ichaqa karumanta pacha rikukun. Kaymi ukayali llaqtapi wawqiypanay. Tupananchiskama kaymi willakuykuna Jesuasiminchispi.